Trânsito se hamutu hode NTT hode controla sistema area traffic control sinais sonoros baparazem transporte público e a capital Dili nebe foi inlalaisne. Diretor Trânsito Segurança Rodoviária Superintendente Chefe Antonino Mauluta hato informação neba jornalista Sira segunda-feira ne e a Comando Geral Kaikole Dili loron ronulo fulang outubro tinangne. Atau tweet kari kita. Tama ira ohine sistem ira ohi ira sira kontra itu sila tuir sira halai baibe depois nia kona hira to tempo nia hato pa halo nara sira kir por exemplo nia parsala ia zebra cross letting asar going tal harekotu ya para ia letting ia naba halo aviso se nia la hakidu berarti ia nabane começa nia skengona ni começa konona sentasa depois itu nunca mais satu dunia itulah dunia. Bebeto tempo ni atwa kir mag ni foi kona ya dentite. O hira ni atwa apresentat kir, o hira ni hirba si hasur malu ho pring autida para harukani temba selu ya bang. Selu do ke kir ni kontra tia para ya patpati be jara crosse. Depois ni selu do tia mak mai ni foi ba tamai. Bawa em control conjunta. Hosi central dentite. Também itamos CCTV, mas bem tenia lahan sanadau sira dente tenia. Itenia daruma contra hosi central bolua post sirviadal. Por exemplo, ne contra ya Nicola Lobato ni halai feli namai ita monitor central ne ita bolua posto. Posto se registrar ne kata ki mihare motor de mai darau ne ni uja kapasitas ne ni kaza kasane ni tula malho ya oi ya kotune ya feto dia tur helansane. Bahirnya tau pos itu polisi nehingga aparannya dari asesnya dari mereka multa. Anoing idane bawain itu masa si hal serius buat tidak atau hal prevensi ini. Ne kita supi irabe direte estrada. Ira onya kolekera komandan transit Dili. Tama itu fire servisu. Ada ulukli itu amba dalam quarter geral mesti am tunggu tu bahalo supi hari estrada checkpoint. Masa gorlaya am quarter geralne ami had nivel irbe at gestaunya irma kami suatu hal servisu ne ami am bolu de yang kata ka patroli de multas de transit bahasa bolu de yang kata patroli tilan jalan ami lao hetanya parsala ami tu pregrada multa bania hasur nial maka parsala fati nebe ami pregkera masa ami sila checkpoint. So distrito Dili makal checkpoint. So hira sirhusa po ami kumano tu. Nomos lili ba oy amato kolia oy sa prevenir oy sapane. Oy hiri ka halo checkpoint sirne belai sapa kari kita prega. Kita prega. Jadi maka ami trek tomo pa Dili makalo depois quartel geral ami aku. Nova oin Trânsito Nacional se apoio Comando Município Dili hodi halo checkpoint hodi hare transporte sira nebe makhalai no para latui regra trânsito niang nebe ihaona. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Hane botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.